Rhythmau'r Anifeiliaid, gwers gerdd o Ysgol Hafod-Lon. Oce, da chi'n gofio hyn, nath ni ddefnyddio ar gyfer y gan Affrica, gan Toto, fyddwch chi angen weto ar gyfer y wers wrth yma. Gynnon ni thema newydd oes anifeiliaid, felly mae gen i 6 anifail i chi a 6 rhythm gwahanol. Un rhythm ar gyfer bob anifail. Yr anifail cyntaf ydy y morgrugyn. Mae morgrug yn licio martio, felly da ni'n mynd i fartio fel hyn. Iawn? Efo cerddoriaeth, mae'n swnio fel hyn. Iawn, da chi am gael gor hwnna? A we. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching 2 by 2, hurrah, hurrah. The ants go marching 2 by 2, hurrah, hurrah. The ants go marching 2 by 2. The little one stops to tie his shoe, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. Yr anifail nesa ydy cas. Wan ta, da chi wedi gweld y ffilm Aristocats? Wel, dim gwahaniaeth. Ond mae'r gan ar gyfer y rhythm yma yn dod allan o'r ffilm Aristocats. Miaw di sŵn cath de. So mae y rhythm yn mynd fel hyn. Miaw, 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 miaw. Oce, so efo'r music, yn swnio rhywbeth fel hyn. Reisa, chi Iwan? More work, 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 more work,
Dwi'n licio Rhythmau'r Anifeiliaid nesaf yma, Flamingo. A mae'r rhythm yn mynd hefo enw'r anifail fel hyn. Flamingo, flamingo. Ia? A mae yna lot o ganeuon pop sy'n defnyddio'r rhythm yma. Dyma ni un. Ed Sheeran. Flamingo, 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 flamingo. Triwch chi. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Rhythm ceffyl dwi'n galw'r nesaf yma, a mae'n mynd fel hyn. A fel mae'n digwydd, mae y rhythm sy'n cael ei ddefnyddio yn y gan Bonheddwr Mawr o'r Bala sy'n sôn am geffyl, dydy. Bonheddwr Mawr o'r Bala, un diwrnod aeth I hela. Triwch chi.
Ond heddwr mawr o'r bala, ryw ddiwrnod aeth I hela, ar gaseg denau ddi, ar gaseg denau ddi. Ha 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 ha, ar gaseg denau ddi. Reit, am gynnu ni anifail mawr yn dod I fyny wan, eliffant. Mae eliffant yn symud yn ara 10, a felly y rhythm sgynno ni ar gyfer eliffant ydy rhythm waltz, sef o 3 curiad yn y bar, a mae'n mynd fel hyn. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ia? Efo cerddoriaeth, mae'n swnio rhywbeth fel hyn. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da chi am gael go? A'r anifail ola sgyn I chi ydy y neidar. Mae'r rhythm yn eidar yn reit anodd. Ella bod rhai o'r lleill I bod yn reit anodd hefyd. Ond dwi eisiau chi gael go ar bob un nhw. Mae'r rhythm neidar yn mynd fel hyn. Yn dechrau efo rhaid chi'n neud sŵn hefo ceg fel hyn. So dyn ni'n mynd ba 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 ba. Efo cerddoriaeth, yn swnio fel hyn. Ba 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 ba. Dwi'n siŵr sa'ch chi wedi cael go ar hwnna bysach. Dyma fo'n dod fyny fo. Hwyl am y tro!